into te ting na ve kon chibai tu tungin bangja ka congress ding so thilo hi chi ke holim ding congress working committee CWC meeting poimo tak august ni som ni legya tan ni a hi hunin congress president hak ding kitil naum ding to kisai again khom hi hey meeting a congress working committee CWC atel Malikarjun Kharge le Harish Rawat na pot khetsanwa mi pite la ka gandhi hin kwan vai hom na Chin Congress Party mu niam na umma le opposition lamin Rahul Gandhi hi ma muang pen laiwa party in president dang ani le congress se ni ke swanon thei ding agin tag na ni bang awma congress in kumsang khan zakwa som le sakia indian zalena nga anungin ama party sumni ve tak anaki phel khapsak man hi tu tung october ni som ni le sagia party president hak ding atel ding utake sain election notification september ni som ni le nia swakhiak a hidinga nomination paper september ni som ni le lile ni som tung ki kala fill up thei dia hun hongawmin nomination apan ki withdraw theina ding ni to october ni giat a hi ding bana election result october ni som le kwa hiama ke ni som ni hiama puan khiak dia lamit a hi Sonia Gandhi into tung president hi na taksa ha non lo chin anol hi na Rahul Gandhi in sangni le som le kwa lok sabha election a congress niam kiak na ama mo pi pena ki ko in party president ding hi ut lo chin anol hin zel hi chibanga hi lain congress ma kai tom ten Gandhi in ko na pan ma president ding a dewa himale Gandhi in ko na pan president nol hin na ten Gandhi in ko lo midang president hi na len dia deyu a hi dan achiang sakma ma bang ting hile kum paisa congress party bang je kai chitu ka puk sia hi hiam chi en suking ama sa pen penina electoral bond kidai nei zo lo a hi electoral bond ni chi changin bang hi hiam mi chile state bank of india tungto na sum aphaza again kholsa apunga le ek dingin political party khat to son na dinga mi mal hiam pol pi hiamin apiak ai kele a deposit a hi hei pen nei tu hi na a party apiak pen penun atang hi financial year sangni lesom le kwa pan sangni lesom ni in BJP in electoral bond teng zala ka person som sagi leguk amua wai kumain congress in person kwal amuhi asuma tuatin electoral bond tungto na sum party tuam kianga lut za election commission in thuso abol na vaidan ka vaibel sia sangthum zathum le som ngale nga vel a hiya BJP in hoi teng la ka vaibel sia sangni zanga le som ngale nga wal moin congress in vaidan ka vaibel sia zathum le som le giat le amu bana Mamata Banerjee makai Trinamool congress in vaibel sia zakhat point liguk Sharad Pawar makai nationalist congress in vaibel sia somni le kwa point ni nga Shiv Sena in vaibel sia somni le khat DMK in bom lilenga Lalu Yadav makai Rashtriya Janata Dal in vaibel sia ni point nga le Arvind Kejriwal makai Aam Aadmi party in vaibel sia som le giat amu hi yayat te thei dinga hong kilui hia tungtonin imu thei suntu congress in party tuam te to ki gom khomin funding to ki sain BJP dem som le ale thum wala phazo lo ding a hilaya waitela ka party thum le li lel to kizom a hi jakin state pumpia congress in MLA seat zaguk wa anga leng thupi lo himale aveka MLA seat tomza sangdi wa a hi manin a thoki na ding hak sama ama hi manifesto puan khiak na lama chaw india gam sung pumpia mi pi te thuchin thulang pok to news channel ichi te atamzo BJP in ale khiangin a hi haite laka atal lang dia Republic TV Z News Aajtak India Today chi te bana mi pi avaibel sia simte et serial leki potlim na entertainment platform the Kapil Sharma show chi te tanpha BJP paidan lema kai te panlang na the jak to dia zat na om hi haite laka panglo a thudik puak tumon hoi NDTV kia ahia Whiling BJP in boy saksomin investigation agency te zangin soizoi na ni vei mong ani saktahi he news channel chi ten party te gup na ding he za keima leo agu ka gala party khatsunga thu hoile thusia omte a the jak danun mi pinak taka pe haizo ahi manin BJP hat na dia khwam poimo takhat aswakhi congress le BJP in election ding kwana mi pite maya tel ching ahi wale sep so ding chalui khiak teu ena khopi sumle pai amu na lama khangto te adingin BJP manifesto lui khia khoi jamale tanggam le mi pite de tel na hu mit sakna ding india dan bu pe zui na lama congress nak takin siang thozo a zui tak jamale mi pite maya putlang na lama aniam kia ku hi to tung election dia ka manifesto lui khia le mi te maya putlang na lama congress in BJP ki patnungin anung del tok ni lawa party sunga boy na tuam momte aven sak theilo bana
BJP in helpil taka opposition party te investigation agency tuam CBI Enforcement Directorate le Income Tax Department bana National Investigation Agency te zanga ato boy ni lawin min sia na nasay takin tuna tampite tai siat na aswaki thumna dingina bialmi pite omnamun sito nidang lai pe kapan congress makai te paidan khat apai hiat theilo bel ground wa komlo chi ahi yayomzia belamau paidan mi pi mu theiria tak la thilo committee member sunga mo pawng na len te na ngon bialmi pi te laka khutzung kaya sim thei khoblel dingin a theiwa India gamsung pumpia ni poimo te zathuna mi pi te laka pan lagna tuam awareness la campaign chi te tomin kiphin na tambana kiphin na ziaka ala hiak na lama ta samwa makai te lamzui na ki hel ngeilo MLA chingom sun te zala ka som ni lelin mi pite lamzuina makai dingina kwanu chi hitalahi ainin sunga sa hangbak nei bang hinapi inpuang ya to ki banga ngai dan mi pite laka chi tu tuin apang hi PM mel podingom lo vote khia khunin PM adin vote hikain na himale MP adin na vote hezoin e bang jaka hongen ka hi hiami chile member of parliament MP in iten na ikim le kianga kule poimo sep hiak dingom ti athia iten na bialami pite hon humbitin idik na le humbit ngai te state assembly ahon tang ko pi the hi chebang thum male congress la ka prime minister dinga chit na ne gam tang congress leader le MP Rahul Gandhi kelew ahi kimale BJP in thu kizak na tung to na Gandhi in kwante paidan gensia congress sunga thupuk na member te deitel na hezalo Gandhi in kotele amau nung thuap te lak chiami pi ngai to na ape haizo ja ko ahi hi center working committee te laka pan khom na omlo 24 Akbar Road a congress headquarter office atu ding kitel na aum hunin Gandhi in kwante mai biaka aom na bano amau ngai dan kal tu te nen nyama oma thule laki ku khom na tom chik ani tewa senior congress makai te no hin ahi zia ko ahi hi kumsang ni le kwa pan sang ni le som ni le ni ki kala congress apan makai ki tom na pelute lungkim lo na zia ki bang khat aum hi waibel congress in thupung na bol huna senior congress makai te ngai dan no thi na aum zia ka hi achive ko hi makai te mi pi maya tak lang lo Manipur hi in Bihar hi in Gujarat hi toblele district le state level a campaign bol na le program bola khem pe makai tuam zat hilowin Sonia Gandhi hi Rahul Gandhi le Priyanka Gandhi mel akilat kele Jairam Ramesh le Ashok Gelot bana member tamlo lel mi pi maya putla ki na oma bialchi ami piten party khatsunga makai to ma theilwa chengun muan na ani zo kiwa vote apewut kiwa hi Congress party in ama vai hom namun tele mi pi ngai dan thu zo na de program bol te khem pewa Congress makai te laka trio ichi denai gen tengthum ulian dia chial himaleo state amakai te ne siana a omni lo hi social media zadan siam lo BJP in tu tung MLA election ding kon in Facebook tung to na advertisement ki bol teng laka parsen som sagi wa alei hewa mi pi te nol hin thailo din advertisement akoyu hi yaibel Facebook khoi gi geten i ha thi ma dingun ka ging ta to ba na in chia mi hing lung sim le ngai to na la tampe YouTube na ngona advertisement bolin Modi sarkar chin mi pi mu theidin nak pi takin atak lang khiaw hi ale lama congress in active taka thuki jak sakna te tung to na tang ko na nei loin mi pi te mu theiding le lung sim lak na dia sep khiak BJP a to te in mu ding aum ngel ki hi propaganda BJP le kezopi party tuam te pai pi hindut ba le hindurat hindu te vai hom na tun ding chi a hi gi ge hi bangza ve hiam party makai ten sa khwa zalen na su khalo chin gen gi ge ma lew tu ni ta na sa khwa vai le chi le kwanga ki khen tuam na ziakin BJP makai ten kinok to na omza kumthum sunglel vai a hom nungun nirang sangin parsen som ni le sagi takin asang zo a himale dan to ki to ka thu khen na bol khuma atom zo hi heina lat sakbel nam khatina tam nawa thu nei som te ten vai hom na alet theina dinguna pang mu chi ahi BJP na mawa dia si nga mapang te dan to ki tuaglo te tan pha ahut hiak ngam naun propaganda the jak na lama ami jak teu hang san taka gam tang din atha tho sakhi etina dingin jan je ka Haryana government in sang ni le ni Gujarat rayo tomlaya Bilkis Banor gang rape case to kisaya dam sung swang kol tang dia thutan khuma mi som le khat te so azalena alak the hi dam sung swang kol tang dia thutan khuma mi som le khat te so azalena alak the hi YouTube shorts ki chilem lak tang the dia bolte en leuchin Modi phatna le ana se phoi dan music tulaya twilight te ngai nok thei ding to ki thu a koi atam pet ma ta hi yain politics a hung ki bol tung pante lungsima Modi ngai na apiang saka vai hom na MP parliament sunga ki sel na tia Modi and Rahul Gandhi te la congress makai te ko dan lem lak tang the tom chik bol khen mi pi mu thei ding na koi khewa wain Modi makai na nak takin amuan hoi sak tu ma hi din mun poimo te kha swa ding launa India pumpi gen taglo state le district level tan pha BJP sunga vai hom tu tele
Congress Party sunga vai hom tu te paidan en chiang le hang BJP ma kai ten si san lama ki jopna ani iwang ma layon Congress in belbe le phunga ki kai hoina apai thi kia party khat sunga din mun len ding in kwan mi ma indong ta paidan in azui mo ku hi hei paidan mi pi te mon te ding party ma kai tampi tung ding sak theilo a hi manin mi pi ten de zui nuam lo wa ale ram ta ka BJP ma kai te tanaw pai loin ama vai hom na bia sunga mi pi te la ka kwanam te thu nei zo pen kwa mi pi vote kai hek zo ding chit na nei chi te ngin tel ta ka et ko min ma kai ding nam tom tom la ka ala khomwa hiai in be le phung waya khat le ni kia hilon tampi pen ma ngai na akai lu thi atop na pen dinga ie tu atop na pen dia iet ding leitwa si ma kai te pan pi na omlo che hi mi pi ma kai tu ding kitel na election him hima Christian gam hin Hindu te om na gam hin Muslim te om na gam hi som ve le leng aki heng ngei lo khatom hi wai tu suma hi mi pi te vote zon ki chi thil hak sapia hi a in chia lu tama ni na sep tan zen le negron na to ki bang khopia la na sep ha pan ngai ma te la ka khat a hi bana government in mi pi te poimo alui hiat theina dinga data kai khom tu mon hoi pen suak a hi manun amau te khat sia sakin mi pi te vote atai da sakhi atang pin Congress hat na bial bel gam zong le nek le tak zon na a atuan to lai na mun te a hi wai jak mai mi zong le gen thei te khwal na apai piu GST le VAT niam sak ding chi te hi himale funding ki dai lo le makai ki tup ta kom lo na ba na in kwan pai luan nain abul pia party king na khwam te nek le tak tan pha giaw taw sakha a hi manin term khata party adia na sem tu aneyu term non changin na sem tu te khasia ki sak na ziakin ahwai tup zo kiu hi yain mi pi te lakma gen le sak tam pi piang saka langpang te dem na ding sagu bok pia bang khopa hun lem bol sak a hi manin party makai te kam chiam sanga party sunga na sem tom pot te kampaw in gen nei zo aswagi ya mi pi te lung sim lag ding dan ahak sa sak tuan ma hi tunia ki kup khom the hi tinga hi dinga mabana i honet to ringa hi le electoral bond bang hi bang chikuma pathon kila hi chi te su to new dinga mi pi ten ki thwa pi na ikipiak thina sun channel subscribe sakina ki share to sakleng china ikinge na hi na vekon omlam le mangpha